SKAY Broadband Services na miyam gidamak kudong sabak ya puduna lakseri. High speed internet service ke tuan ba plan sing laser 450 plan da 200 Mbps speed Wi-Fi IPTV channel sani yang kai hena amasung SKTV gi OTT phanbigani. 550 plan da 300 Mbps speed Wi-Fi IPTV channel sani yang kai hena amasung SKTV gi OTT phanbigani. 700 plan da 500 Mbps speed Wi-Fi IPTV channel sani yang kai hena amasung SKTV gi OTT phanbigani. 850 plan da unlimited 100 Mbps speed Wi-Fi IPTV channel sahum yang kai hena OTT da SKTV Z5 amadi atai OTT tara mari phanbigani. 1000 plan da unlimited 125 Mbps speed Wi-Fi IPTV channel sahum yang kai hena OTT da SKTV Z5 Sony Live amadi atai OTT tara mari phangbigani. 1300 plan da unlimited 150 Mbps speed Wi-Fi IPTV free IP box channel samri yang kai hena OTT da SKTV Z5 Sony Live Jio Hotstar amadi atai OTT tara mari phangbigani. 1800 plan da unlimited 200 Mbps speed Wi-Fi IPTV free IP box channel sama yang kai hena OTT da SKTV Z5 Sony Live Jio Hotstar Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari phangbigani. 2500 plan da unlimited 300 Mbps speed Wi-Fi IPTV free IP box channel sama yang kai hena OTT da SKTV Z5 Sony Live Jio Hotstar Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari phangbigani. Customer request da ETV Win Hoisoi natraga Sun NXT su lobi bayagani. Akupa marol gidamak Kaisampat Junction da laiba SKAY office natraga Sangai Plong Mamang Laikai da laiba SKTV office da lakpiu. Mobile number sing 8974-633-320 natraga 8974-209-152 da call to birak pasu yagani. SKAY